Вчера у рускім Керестурі odbaveni турнір у малим футбалу 3-3 у раміках спортських Белискog Jaša Bakova, домашній був футбалський клуб «Русин». Участвували 5 екіпи з Оскоцура, Нового Саду, Вербасу, Петровцу з Хорватske i домашні Керестурці. Bavilo po principu každe z každim, a najljepše bavisko jak i na turniru u malim fotbalu za veteranoh ukazali Kosurci z fotbalskog klubu Iskra. Drugi boli Petrovčani, a treće mesto zavžal Ruski kulturni centar z Novого Sadu. Keď opatrenia povedzme prešli rok, že bolo 8 ekipi, dneška 5, môžem povedať, že som nezadovoljný, ale zažljem, jak som veľa razvaral, keľo god ekipi prídu, zadovoljni som, bo všelijak otrimujeme tradiciju, znači už 27. rok otrimujeme tradiciju tih zmahanjoh, co varim prihodzime na jedan nivo zmahanjoh, znači turnirov, sportov, ekipnih i pojedinječnih, kotri domam, že toho roku bude maksimalni. Popri fotbalu na tohoročnom turniru otrimane zmaganja u vyvozenju penaloh, a najljepši bul Tomislav Harhajz z Petrovcov, kotri dal 8 goli, drugi bul jeho kolega z iste ekipi, Saša Holik z 7 golami, a treći Mihajlo Sabadoš, kotri postignul 6 goli. Idući turnir planovani za 20. oktober u Kocure, kjer na programi zmaganje u odbojki.